سلاف و ڕێز تەماشەوان هێژە di بەرنامەیە کوردی هین دبمدا ئەم ئیرۆژی میوانێ مالاوەنە تەماشەوان هێژە دەرسا کوردیدا دەرسا بووریدا ئەم لەسەر ئەلفابەیە کوردی سەکنی بوون لەسەر هەنێک پەیوێن تایبەت ئەمە سەکنی بوون سەر تیپێن تایبەت ئیرۆژی ئەمێ لەسەر ئەلفابێ هەنێکی دی بەردەوام بکن تەماشەوان هێژە خوێندەوانی مەجل هێویامەنە هونجی بخێراتنە باڵنۆ من چاوانە باشن سەر چاوێ من خودە جۆرازی بێ سپاس دکم پشتی هەفتەیەکی دیسا هون هاتنە دەرسا کوردی سەر چاوا هاتن مەگۆ چێ مەگۆ ئەمێ دوا دەرسێ پێشیدە لەسەر تایبەتیەن ئەلفابەیە کوردی بسەکنن لەورا دە ترکیدا لە ترکی ئەم کارم بێژن ئاغلبە gelek ئینسانێمە خۆشک نزانن بخوێنن یعنی خوێندن و نویساندنەوە gelekî کێمە مەخابن ji ber ku perwerdeyeke Kurdî nestandine û bi Tirkî standine xwedê ku pirtûkeke Kurdî dixwînin li gor rêbazê Tirkî dixwînin ji ber wê yekê jî Kurd jê fêm nakin ji ber ku zimanê Kurdî û Tirkî ji hev cuda ne û tîpê wan jî ji hev cuda ne alfabeya wan jî ji hev cuda ye û telafûza wan jî ji hev du cuda ye ji ber wê yekê alfabe pir giring e anha em ji derve gelek insana dibînin dibêjin ez zanim bixwînim dibêje ez bi Kurdî zanim bixwînim ama wextê ku dest bi xwendinê dikin tu fêm dikê ku bi rastî nizanî yani xwendin çawa ji ber çi dizanin ji ber ku alfabeya Tirkî zanin zanim Tirkî bixwînin dibêjin qey hema dîsê tîpê cuda hene em wa jî zanibin temam lê ne bûyî şekliye yani gelekî giring e ku mirov hemî tîpên Kurdî ya alfabeya latînî baş bizanibe bixwîne وەک me di destpêkê de jî got a çawa tê xwendin e çawa tê xwendin ê çawa tê xwendin î çawa tê xwendin û ji xey wê yê ku di alfabeya Tirkî de nîn hene weke çi weke Q em dibêjin weke wawê an jî wê weke xê an jî xê ev ne di alfabeya Kurdî de hene lê diya Tirkî de nînin di heman demê de hinek tîp hene ku di alfabeya Kurdî de nînin diya Tirkî de hene kîjanin Ö û Ü ev di alfabeya Kurdî de ji binî nînin tenê xeyn jî nîne yan jî xê yumuşak kê bi Tirkî dibêjin ew jî diya Kurdî de nîne lê belê em karin bêjin xê wî tîpî jî nîşan dide an jî dengê wê belkî ew tîp weke şeklê tîp nîne lê belê nîşan dide ji ber vê yekê alfabe pir giring e yani gelekî mühîm e divê em alfabe baş bizanibin yani malûme serî her elmî çi ye em karin bêjin alfabe xwedê ku em alfabeyê nizanibin em nikarin gaveke dî bi pêş ve herin belê em ser peyvên hilmî û nehilmî em sekinî bûn di dersa borî de me got çê me got mesela em bêjin çar û cav ne weke hevdûne me got bûne belê hê jî rewşeke wê ewlo heye em ê li ser hê bisekin hinekî belê hê di Kurdî de tenê ev tîp heye di Kurdî de tenê ev hê heye hê weke hûn zanin di erebî de sê hê hene xê dibêjin hê dibêjin û hê dibêjin ne sê tîp hene di Kurdî de em karin bêjin ev xêya erebî nîşan dide ne û em karin bêjin ev jî belkî vênayê nîşan dide lê belê ev nîne di Kurdî de ev tenê di Kurdî de di alfabeyê de cihne girtiye lê belê di hinek peyvên Kurdî de ev tîp heye yani çawan bêjin belkî ew peyvê ku ji erebî derbasî Kurdî bûne duwan peyva de tîpa hê heye heta em karin bêjin tîpa hê ketiye nav hinek peyvên Kurdî bi xwe de yani peyvê ku Kurdî ne jî tê de heye em karin bêjin mesela bêjin çi ji bo hê em bêjin heke heke ev ne ev zaten evêna nîşan dide heke wekî diyan bêjin hûr hûr ne wekî dem karin çi bêjin hirî hirî belê hirî çi ye Tirkî dibêjin yûn belê hirî yûn wekî diyan bêjin hêk yan jî hewî çi hewî hêwî mi hewî mi hewî hêwî hewî hêwî an hewî belê hewî jî heye û hêwî jî heye di Kurdî de hewî çi ye
هەوی بترکی کوما ترکی دبێژن کوما کو وی ڕەنگی بانە چوانە Umut. هێوی نا ئەجوەرە بێژم ئەوە کو هەند دبێژن بەکلەنتی چییە هێویە هێوی هێوی dibêjin çi bi Tirkî dibêjin rutubetli. Mesela ev der hêvî bûye. Yani rutubet almış. Ne? Hêvî. Rutubetli, nemli. Hêvî, nemli. Bu kurmancı, yani daha rastî Tirkî nemli, bu kurmancı hêvî. Lê eva ku we got umut, ümit, ew hêviye. Yani vedre ew çi em bêjin me çi fêm kir? Me ferqa wa û veyê birengekî eşkere fêm kir. Yani ku tu ji dêla wê tu vê bibêjê, an jî bedêla vê tu wê bibêjê, mane têguhertin. Yani hêvî û hêvî ji hev bi tevahî cuda ne. Di peyvên ji hev cuda ne. Fêm kir ev de ne? Ve û wê ev pir giring e li hinek herêma mixabin ew tevlî hev bûne biçekî. Yani hinek herêma ji dêla vêyê wê dibêjin, ji dêla wê vê dibêjin, an jî yekê ji binî bikarnayên yeke tenê bikartînin. Ev pirsgirêk e ji ber çi ji ber ku gerek peyv bi vê ji hev cuda dibin. Mesela tu bêjî ev û tu bêjî ew ji hev cuda ne. Ev ji bo tişta nêzik, ew ji bo tişta dûr em bikartînin. Mesela bêjin ev qence, ew ne qence. Ew ê dî. Ne, ev nabêjin evê dî. Em bêjin ewê dî, dûr e. Ev baş e, ew ne baş e. Belê vê û wê pir giring in. Belê me got çi me got heke, hûr, hirî, hêk, hêvî, an jî hêwî, an jî hewî. Ev naçawana bi hêyê tê nîşandan. Wekî dî me got ew dengê hê heye di Erebî de, ew jî bi hinek peyvên Erebî derbasî Kurdî bûye û me got heta ketiyê nav hinek peyvên Kurdî de. Em karin çi bêjin ji bo hê? Herî. Herî. Em karin bêjin herî, hestê xwe Kurdiyê jî herî. Lê belê em nabêjin herî, em dibêjin herî. Yani weke hê, weke hêya Erebî em bikartînin. Wekî den bêjin çi? Bêjin helandin, heliye. Helandin, helî. Çi helandin? Erîmek. An jî helîn, helîn, erîmek. Kerem ke? Amerikan bêje hemû. Hemû. Em karin bêjin hemû jî, em karin bêjin hemî jî. Belê. Li hinek herêma dibêjin hemî, hinek herêma dibêjin hemû. Herêma cizîre aglaba î bikartînin. Kerem ke? Hemê. Hemê. Yani ev hemê yani çikî zêde xirabûye. Eslê xwe Muhammed e. Ne, Muhammed aleyhissalatu vesselam navê pêxemberê me. Lê belê ji ber ku meletê İslamê gelek ji hev cuda ne. Yani yekû bûne Müslüman, Arabin, Kurdin, Acemin, Türk'in. Ji ber wê yekê êdî navê Muhammed jî gelekî hatiye guhertin. Li der nebûye Mehmed, li der nebûye Hemê, li der nebûye Hemed û welhasîl hatiye guhertin. Lê em karin bêjin ew hê jî derbasî Kurdî bûye. Kerem ke? Yekcan em dibêjin ku navê Ehmedê Xenî wextê dinivîsînin Ehmedê Henî dinivîsînin. Ê doğru çawa ye Ehmedê Xenî? Yê rast çawa ye. Henî. Ez vî rengî binivîsim. Navê wî em mesela wextê ku em bi Erebî dinivîsin, çawa dinivîsin? Bi vî şeklî dinivîsin. Ehmed yani hê tê de heye. Ne heye? Heye. Ez vê jê bibim. Me got çi? Hê. Êdî em niha yani li gor alfabeya latînî em bi vî rengî Ehmedê Xanî. Lê hinek jê jî xanê qebûl dikin. Xanê. Lê wekî dibê hanî, hanî ew çê navê. Ew xelet e. Hinek jî êdî mesela bi xan navê gundê wî ye, ji ber wê yekê em bêjin Ehmedê Xanî çêtir kitabî çê dibe, çêtir rast dibe. Çiku em yekî ji ku derê be em dawiya bajarê wî î tênin. Ne? Mesela bêjin Hemed Arifê Cizîrî. Han jî em bêjin mesela bêjin çi? Saîdê Nursi. Ji Nursi. Filan kesê Mêrdînî. Ne? Yani î yani Tirkî dibêjin nispet îsî. Ew na eydî wir dike.
يعني بيجن از مردينيمة جبر ويكي دبي أحمد خاني راسترا يعني ليد ناف قال ده أوك أحمد خاني هاتيه بلاف كرن هاتيه بلاون يعني أوجي بلكي أمكار من راستي قبول كن أما كتابي أوي أحمد خانية فلان كسي مرديني فلان كسي إزميري فلان كسي رومي فلان كسي بغدادي مولانا خالد بغدادي هيا بكوزانن بدي بدي زمان سعيد نورسي أوجي أمكار بيجي مجددة كي زمان بو بري بدي زمان مولانا خالد بغدادي أوجي كردكي العراقية بلي أحمد خاني راسترا الفيدريجي اف حيا عربيه امكار بجنا امنا بجن احمد ان بجن احمد لي بالدار بن امنا بجن احمد وكتركي ام اينا نويسن جبرچه جبر كل بدري بيفك دريج نينا يعني البدري او كرتا احمد ام دريجناكن احمد علي افنا وك اد نويسن تركي ده غلط الجورما يا راس ايه ازويج بنسم علي هرمد سبيكر علي براسيل بر عين جي هيا لي ام تجار اي نانفيسن بين زانبن هناك جانت بيجن قي جبركو هنجي علي علمينا بيجن قي هردم علي نفيسينا علي ديتنا دبي كنت فيرنج نفيسات بيجن تغلط نفيسان دي راستياوي افا اوادي غلطه كلامك هوالي من مالي عربية استند بجم عربة عربية جدا عرب جدا عربة از دبیجم ناوم حسین او تم دبیجی نا حسین دکی دبیجی حسين خلا دبي شو عسلي خا حسين حيا نهاية حسين أريد هذا تجي نعربية ونا بزانبن نعربية جي نعربية جي عربة يعني تولي لكن بيجي شيء عرب أصل خال فرجي أم فيد نبيسن يعني وكا عيني إشارة ذكن عرب بس بيجي عرب كنت بفيرن جبيس غلط بيش برشي بعربة لكنت بحوالي من عربة تبفيرن جبين نبيس راسنا كنت جدانا نبيس بعربة عرب إيه جداية كردي ده كنت باشينا ناف بيجن لكرابون كلامك وصلت هذه هوال تيجان هوال غلطة يا راستي هواله هوال وكما قلت يعني ويل هنا كلمة تبلي هوية راستياوي هواله تيجان برتقالة هوال ده أوجي راس يعني برتقالة هوال ندي هي يكون ببينجي نعم يا راستي هوالتي بلي حالان دن ما جو عند بيجن حيلة مثلا من أم تجيب بيجن حيلة ليه أصلي خوا شيء حيلة أنا جان بيجن حسب نا حسب أم نابجن حسب نا بيجن حسب زيدا ضعيف دبي نكاري باره الجرين نكاري كسر نكاري سوار بي لكو تقول حسب هي زار دبي نقوة تعيش دبي بلي وفهم كنا حي ليه بلي وكما قلتي دكردي دا تاني أف هيا ياكو أم بيجن فينا نشان دي أو تنيا أم الجور شف جفرق دكن الجور روشة هفوكي أختي هفوكي ده شواهات أم بويرنجي دخينه فينا زعنبن وكي دي خي هيا تيب خي من هاجي قلتبو خي ما قد عربي ده بفيرنجي تاني في ساندن يبركون عربي كيم زيدا ملاتي متزاني خي دكردي ده تيب خي بفي تيبي يعني جيب تيبا اكسي تي نشان ده بله دكردي ده افجي برجرينجش بركو بيفي كردي جلك بيفي كردي ده تيبا خي درباست به وكتشه وكان بيجن خاطر وكان بيجن چه وك خاني وك خاني وكدي ام كار بيجن خزال امي وين ورنا غزالي او بتكي جدايتي كوي هيا خير نا خير امي غزال بنفيسن بلا الفيدري بي غزال كلامك خال ام كارن بنفيسن كارن خالتيج بنفيسن نعم ام كارن خاف بنفيسن خاف تشيا خاف ها olmamış yani eri çi diye خاف بيجن خاف çi يعني هي شيء نبويا هنا كلية نقلية يجي خو هيا خو هيا خوجي هيا وخون جي هيا خون فقواتشيا
یەک خەوە یەک خەونە نە علاقا هەبرا هەیە کەرەمکە یەک خەو ڕازاندنە ڕازاندنە یەکژی یاگوت ویا. درەزت بینن ئەرێ یەقتە درازاند خەو دەدبینن بەێ وەکیلی ئەم کارم بێژن خەفتان ئەم کارن ڤامیناکێ خوا زیرە بکەن بخێ لێ تیپەکە دیژی عەربی هەیە و دەبێژن غەین ئانجی غێ ئەو تیپ دیسا هەنێک پێیوێ کوردی دە هەیە لێ بەلێ ئەلفابەیە کوردی دە جه نەگرتیە ئەم وی تیپیژی وێ دەنگی ئەم کارم بێژن وی دەنگیژی بڤێ تیپێ ئەم نیشان دەدن یعنی غەین ئانجی غێ وەکە تیپێکی نەکەتی ئەلفابەیە کوردیدا لێ ئەو دەنگ بە خێیە تێ نیشاندان وەکە چێ وەکە هەڤال گۆ غەزال غەزال بەێ یعنی ئەف غەزال یان عەربیدا غەین چاوایە بڤی شکلیە نە غەزال لێ بەلێ ئەم ژبەر و ئەفت کوردی دەنینە ئەم vێژی بخەیە نیشاندن ئەم نابێژن ینی چاوە بێژن ئەم نابێژن غەزال شخوام بە غەزال نانویسن ئەمە ئەم غەزال دخوێنن لە هێنە کەرێماژی هاتیە گواردن بێژن خەزال وەکە خێ دخوێنن کەرەمکە مامۆستای یەکجاران دەبێزم کە غەریب یۆخسام خەریب ئەسلێ خوا غەریبە یعنی چاوا دبێژن ئەم کارم بێژن غەریب بڤی شکلی تێنویستان یعنی غەینە عەرەبیە لێ وقتێک و دەرباسی کوردی بووی لە هەنێک هەرێما دەبێژن خەریب وەکە بەلکی لە هەرێما زیرە هەنێک هەرێماش بێژن غەریب ئەم ئەسلێ خوا غەینە ئیدی ئەم بڤی تیپی وێژی نیشان دەدەن بێژن چێ بێژن غەریب ئانژی ئەن بێژن چێ غەینی ژغەینیتە غەینی ئەنی لە هەرێمە دەتێت بێژن خەینی ئەمە یان چکا پێشای ئەوە غەریب وەکیلی مەغرەب مەغرەب ئەسلێ خۆ چییە غەینە نە مەغرەب غروب ژ عەرەبی تێ ینی وەختێ ڕۆژاوا ئەم کارم بێژن لێ کوردیدا ژبەر و غەین ئەلفابەیە مەدەنینە ئەم بەخەیە نیشان دەدەن ئاژین چێن بێژن غەمسار 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 چییە غەمسار ترکیت بێژن vurdum duymaz vurdum duymaz غەمسار یەک و تشتێک ژێرە نابنە دەر فلان کەس پڕ غەمسارە ینی تشت دەردەیوی تشتێک ژێرە نەغەمە ون غەم زانن چێ نە غەم چییە گول و دەرد کەدەر بڵێ وەکی دێن غولام غولام نام بێژن کوردی دە پەیڤە ئەم کارم بێژن ڕێزداریەکی ژانە بێژن ئەز غولام نەوە بیست یاف پەیڤ بەچێک بێژە کەرەم کە ئەز غولام ینی ئەس غولامێتە ئەس کۆلێتە خۆ بچووک دکە نەفساخوا بچووک دکێ ئەو یان ئینسانی ئەم بێژن متەوازی وێ پێوێ بکارتینە ترکی دەبێژین چش بەدێلا ئەز غولام ئەز غولام نا بەندەنیز دەبێژن بەندەنیزی هونزانن چێنە دەنیز تێدەنینە بەندەنیزێدا دەنیز نینە بەندە و نیز هەیە بەندەنیز کۆلە نیز یانی بەێ وە غەینجی فێم کرد ئانجی خێ وەکیدی وێ هەیە تیپەکە کوردی دی وێ ئەفژی پر گرینگە گەلی هەواڵە دە عەرەبی دە ڤیرەنگی تێنویساندن وەکە زانن vê ینی ئەوا کو ڤیرەنگی تێنویساندن عەرەبی دە نینە تەنی چه هەیە ئەف وێ هەیە و لە ئەلفابێ لاتینی دەژی هەڤبەراوێ وە وێ ئەم چاوات بێژن ئەم بێژین وەرە وەرە ئەنجی وەلات وەخت 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 یانژی وەڵات وەڵات تنکارێ بێژێ ڤێلات دەبێژە ڤێلات خرا دەبێ یانژەن بێژین چێ ئەو 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 نە ئەف ئەو ئەوێ ویالێ تکیت بێژین چێ بەنسەن ئۆ ئەز تو ئەو ئەوێ دی ئەوێ دوور ئەو یانژی وی مەسەرە کو ئەس بێ وی گوت یەکی نەلڤێ درەیە نە مثل کێ گوت وی گوت کو ئەس بێ وی گوت ئەف هەواڵ دەبێژێ کو ئەس بێ وی گوت یەکی دوورەش بەرڤەیەکی فەرقا vê û wê pir giring e yanî divê em xweşik vêne îfade bikin xwetê ku mesela hêwî û hêviyê de jî ew cudatî heye hêwî me got nemilî bi rutûbet û hêvî ji xwe hûn zanin umîd kerem ke wendabûn wendabûn
ئانژی ئەم بێژن وندا دەبێژە وندا عیب چێدنە خرات بێت تەو لێ دێ وندا نا بێژن چێ ڤالا ئەم نابێژن والا شخوا نا مەغەلە دەگوت نا كنت بيجي فالا جدايا كنت ام بيجي تبي والا جدا والا بيجي معنا نينا ليه فالا ولا دبي نونا تبلي هفكرن كلام وستیا وسطيا وسطيا باور مثلا فيدري باور تبيجي باور تشينابي تبي باوريا من بي هيا يعني ازلي اولاد بم باوري تبيش باوري وەکە باف چێ دوێ کەرمک یانجی وەشیە وەشیە وەشاندن کارە دیسا بێژن بەێ و ئەوژی فێم کرد دەست بێژم قەی وەکی دی تیپەکە دیژە هەیە ژمەرە گرنگ ئەم ژۆرە ژێ ببن سکارم بنە چه هەیە کو هەیە کوردیدا قوتێک و مەزم بێ ڤیرەنگم نویسن بچووک بێ ئەم ڤی شەکلی نویسن بێ نایزانم کو دە عەرەبیدا بڤێ تیپێ تێ نیشاندان یان عەرەبیدا چه هەیە قاف هەیە هشکە لەگۆر کێیە هشکە قاف هشکە و کێ نەرمە لەوێ درێژی ئەلفابەیە کوردیە لاتینیدا ئەم کوێ وێنە نیشان دەدەن وێ نازانبن کو وەکە قە تێخواندن لە کوردیدا وەکە چه وەکەن بێژن قەمراندن قەمراندن چییە؟ نا ئەم کارم بێژنە ئەختێک و چاوا بێژن دار دەینە سەر ئێگر مەسە دەستی تەڕێکی دەستی بێرە دێنە سەر وا هەنێکی ڕەش دەبێ هەنێکی وەک ترکیت بێژن برۆزلەشماک پێلکی هەنێکی ڕەش دەبێ بێژن قەمری بقەمرینە هەرێ قەمراندن وەکی دنان بێژن چێ؟ قەداندن 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 یعنی خلاصکردن قەداندن ئانژی قیس قیس هەرێ ئەم نابێژن کیز ئەن بێژن قیس وەکی دیان بێژن قەنج قەنج بەێ کەرەمکە قەلاشتن قەلاشتن هەرێ قەلاشتن قەلاشتن چییە؟ یارمەک پارچەڵەمەک ئاژی یارمەک قوتێک و دەعمەلیاتە کێرێ لاشێ خەلکێت خنان بێژن لاشەی قەلاشتن ئەنژی زکەوی قەلاشتن نا ji بۆ وێ دەرێت بێژێ قەلاشتن وەکی دێنن بێژن قەستی قەستی وەکە قەتک وەکە قاتق قا قاتق ئەنجی قاتک بەێ وەکی دی قیر 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 چییە؟ قیر قیرێن هەیە یعنی شغلق ترکی دبێژن و معنەیەکە وێدی هەیە و بناو بێ چییە کەرەمکە ئەسفالت ئانژی زفت ji بۆ وێژی بێژن قیر بەێ ئەم کارم بێژن ئەف تایبەتیên ئەلفابەیە کوردی هەبوون هەمان بێژن gelek mijarên ئەلفابەی خلاص بوون نەهاش بۆی vê tişekî min bipirsin heye dersama hate dawiye belê temaşevanê hêja îrojî dersa me xilas bû vê derê em li ser hinek taybetiyên alfabeya Kurdî sekinîn ser sê-çar tîpe em sekinîn heta bernameyeke dî em ê ji vê derê dîsa berdewam bikin heta hingî bimênin xêrxweşiyê de bi xatirê wan.